Jauh-jauh tusa kajam zaman na makai cina na sulivat. Saka tutsa kajam zaman hauroja supuita kaino cemas. Imazai tua pina sasa valita na tebril. Imazai tua jura puluh katu lima kayan. Imazai tua ita karam 840katu shiva karam。历代志下35章1节到19节。耶西亚守逾越节。耶西亚王在耶路撒冷守逾越节，尊崇上主。在第1月的14日，他们为这节期在深处。王指派祭司们在圣殿中执行任务，鼓励他们忠于职守。他也指示利未人，就是那些献身给上主的以色列教师们，说：你们把圣约柜安放在大卫的儿子所罗门王所建造的圣殿里，不必再抬来抬去。但你们要服侍上主，你们的上帝和他的子民以色列。你们要遵照大卫王和他的儿子所罗门王分配给你们的职务，按宗族和班次在圣殿值班。你们自己要分配妥当，使你们当中的一些人可以帮助以色列的每一个家庭。你们要宰逾越节的小羊和山羊，洁净自己，预备生祭，使你们以色列同胞能遵守上主借摩西所吩咐的话。耶西亚王为了人民在逾越节的需要，从自己的牛群羊群中捐出3万只绵羊、小羊、小山羊和3000头公牛。他的臣仆也自愿为人民祭司和利未人捐献。主管圣殿的官长大祭司细勒加、撒加利亚和耶歇给祭司们2600只小羊和小山羊、300头公牛做祭牲。利未人的领袖哥南雅、示玛雅和他的兄弟拿坦叶、哈沙比亚、耶利和耶撒巴捐出5000只小羊和小山羊，以及500头公牛给利未人做祭牲。逾越节的事安排妥当以后，祭司和利未人遵照王的命令，按自己的班次各就各位。利未人把宰好的小羊和山羊剥了皮，祭司把血洒在祭坛上，然后他们按照家族把做烧花祭的牲畜分给人民，使他们能够照着摩西法律的指示献祭。利未人按照规定在火上烤逾越节的祭牲，又在锅里、壶里、盆里煮祭物，然后迅速地把肉分给人民。做完这事以后，利未人才为自己和亚伦后代的祭司预备肉类，因为祭司烧全身的祭物和生祭的脂肪一直忙到晚上。利未人亚萨宗族的歌手亚萨、希曼和王的先见耶杜顿，按照大卫王的指示各就各位。看守圣殿的警卫不必离开他们的岗位，因为其他利未人已经为他们预备逾越节的祭物。这样，守逾越节以及在祭坛上献烧化祭等敬拜上主的事宜，都依照耶西亚王的吩咐在那天准备好了。有7天之久，所有在场的以色列人都庆祝逾越节和除酵节。自从撒母耳先知时代以来，没有像这样隆重守逾越节的。以前的王也没有一个像这次耶西亚王、祭司、利未人以及犹大、以色列、耶路撒冷居民这样隆重守逾越节的。这次逾越节的庆祝是在耶西亚王做王的第18年举行的。爱秋开暖cemas。Satu su asin na apuro kai ima zaitua.
乌能玛嘎兰，你们要宰逾越节的小羊和山羊，洁净自己，预备生祭，使你们以色列同胞能遵守上主借摩西所吩咐的话。历代志下35章6节。Satu soal zaman sini Bupaterawan 照上帝的旨意而行。把叔叔短西尼巴在这个的诺家看嘛吃嘛，把叔叔短嘛那西尼巴在这个的诺家吃嘛。逾越节对以色列人来说是很重要的节日，就像复活节和圣诞节对教会而言是重要的节日一样。耶西亚在位时推动了宗教改革，除去一切拜偶像的事物，彻底恢复对上帝的敬拜。历代志下35章18节特别指出，自从撒母耳先知时代以来，没有像这样隆重守逾越节的。以前的王也没有一个像这次耶西亚王祭司、利未人以及犹大、以色列、耶路撒冷居民这样隆重守逾越节的。从我们的认知来看，耶西亚和人民的行动应该会得到祝福，毕竟他们按照摩西法律的指示来守逾越节，尽力把整个礼仪做到完美。然而我们应该知道，遵循宗教的礼仪并不是得上帝喜悦的途径。事实上，并非依照宗教规定而行，人就会得到祝福。假如人只要照着宗教礼仪的规定而行就好，那么耶稣应该会称赞法利赛人，而非责备他们。敬畏上帝并遵循他的律法，表达了我们对上帝的敬畏和律法的看重。但重要的是心，而不是外在的仪式。那这么说，不意味节期和仪式不重要。不，我们对上帝的敬畏，则仍可透过宗教礼仪仪式来表达。我们可以从宗教礼仪的预备和举行，表达内心对上帝的敬畏。若对照历代志下第30章，会发现希西家王的时代，宗教改革似乎没有这么彻底，因当时许多人没有准备好就要过逾越节。历代志作者指出，民众不能如期在第一夜庆祝逾越节，因为礼仪上洁净的祭司不够，并且有许多人还没有到耶路撒冷。许多人因为礼仪上不洁净，不能自己宰逾越节的小羊，所以利未人为他们把小羊献给上主。许多从以法莲、玛拿西、以萨迦、西布伦等支族来的人没有洁净自己，就吃了逾越节的小羊，这是不合规定的。因此希西家王为他们祷告说，慈悲的上主，我们祖宗的上帝啊，请饶恕那些未照圣所规定洁净自己，却全心全意敬拜你的人。上帝是慈爱的，愿意垂听希西家的祷告，饶恕了以色列人。然而以色列人若真的有心，其实可以像约西亚时代的人都照规定守逾越节。当年耶西亚指派祭司和利未人来服侍，他们随即各就各位，尽忠职守。今日我们到教会礼拜，有没有提早做好准备呢？在礼拜中有没有专心敬拜呢？我们要以实际的行动向上帝表明敬畏的心。这虽然是老掉牙的提醒，却是我们敬拜上帝的基本功。照上帝的旨意而行，才能展现我们真诚敬畏上帝的心。Acu mana sini pada zekat sini pada roh itu soka zaman-zaman pasusu tua mana pada zekat no kama cemas saya. Au tijen na kuanu katina kemelang aicu no vekatina semacu kajaya na kuanu katina kipadira. No ini katina kipadira masa mavana zaja. Kisusu tua mana tia varun tia yau kiparain tua tia salingan tua tia kina kemudian tia yau. Saka aicu ni
ai chua sini pasa zakat sini para loai tu soka jaman-jaman latinana kemelang latinana puringari ngau tayau saka ai chua sini palarong ata janutin tusu ai mazai tu aja sidihai yang tayau sama kiokai akisuna semanga sa pajere akisuna semanga sa kipajere tu aso kemudanga tu aso warung tu aso kinman ai to adi hai akisuna na maita to warung to kinman semuku to aja kama cemas na ko nikatina kipapauri ngau tayau ayatwa ai chua tala zayan na kwenu katina kipapauri ngau semangas no ini katina na semangas apa alai kipajere tayau kumudatina izwa to ata shika dihayan na maita warung ata kinman saka ui tutsu sini pajajikat mawana si evivua parorau tayau lakwa shin kipapauri ngau tanutin ayato aichua semangas mavana semangas sumuku puto ata sema tayau mavana aichua si pasamarau tanutin latina na kipajere nurvekatina veka dihai tayau na kuya veka ngamata zoa ini kana kisilungwa ini kana pajere sa nama kau vulanga sama kiokai saka cice nama polat atisu na jaken latina na pasusu tamana sini pada jeka tenua ta semas manarui mapasung manarui makaparain tu mana warung nuat semas ai cuaca sidihayan ai cuaca semukup tu aca semas mana sinaya tu soka jama-jamana pasemarau dan tinto acin lewatan tu nama tainu asin paalayam tu aca semas satu处asini pakini menemukan间，在每一次的礼拜聚会中，我是否以心灵和诚实敬拜？Sinaya tu saka jam-jaman aruca kigaluina kinumnem latinana kemalu kinumnem ayakana pasamarau kainuri。慈爱的天父，你是圣洁的上帝，没有圣洁的生活，就没有人能见到你。恳求你帮助我，能照你的旨意而行，不叫我失去敬畏你的心。奉主耶稣的名祷告，阿门。Mali tu soka jam-jaman nama katina na misaselan kilarai tua mana sini pada jeka tu so adau nuatia kama cemas latia pina enet saja kiuma ditayau kijapati kinunu kicina na semanga sa kipadire tua mana ruca veka dehai nuna mata zwa manarina kemelantin manarui maema setua mana warung nuatia kama ta tematayau nuna kipadira ngatim manarui nama kaitina na maita ta warung akinman itau to semasa semukup nuna makau volutin nuna memaaritin to ta warung to akinman ingkar jam angata to warung no ta kama semas ayakana demikiki ta pasamarau apa pupicul apa paulingo tanusun atiaken saka mali no izo kana malungwa ko sinupuan lamun na pazakata nga saka java-javai latina na suliva tu swata ken edawan taja ping an